FM News. Lokal. Hello, John. Go. Inlawlawagan ni Konsehal ken Abogado Jason Bader Pereira ti nagbalin na privilege speech na tekna natipan na kaipaaya ti tulong kadagiti taga syudad ti Lawag. Nilagip na dagiti kalikaguman dagiti miyembros ti konseho kasday di ordinansa ni Konsehal Jamie Fariñas amang ipaaya ti libre a konsultasyon kadagiti so amin a barangay officials ti syudad. Imbatad na akasapulan pailaeng nga itatatawan na tipan na kaipasa na daytoy tapnon para itipan na kaipondo na ket adadagiti agdama programa ti gobyerno an amuan na akaasping iti ordinansa. Kinanana nga da iti konsulta package iti PhilHealth nga masapol kum amundawayan dagiti maseknan kada iti libre nga ited na daytoy nga agbalora ti 1,700 pesos. Inay na kadagiti laeng an amuan ken masapol ko maamagundawayan met dagiti taga syudad agdalo ko man magutigot dagiti health facility ang accredit da kasiti Lawaga City General Hospital. Well, napo kami pasami lately nga ordinansa allocating around 6 million fund apo para officials barangay tanods nga para next year pa lang at awang pundot ang atawin. So nag-research tayo naman tayo nga we can give that benefit to them by way of availing dito makungkuna PhilHealth Consulta program by the national government. So no tilang arangli dem tap na maka-appeal ka dito at miyembro ka ng PhilHealth sa mai-register ka lang ti may isang accredited partner ti PhilHealth para ka dito consulta program mabalin mo ito i-avail every year and apo with the tune of 1,700 pesos per year. Kaya di pondo nga inallocate may 1,150 lang per person para kada yung barangay official. Kaya lang barangay official, lang barangay tanod, barangay worker. Yan para amin na residente di Lawag City Apo. We need to disseminate that. At dapat assistance coming from the government at asyak na rin tapos kami pa yung amod di konseho. Hanggang na i-brought out kada kami until such time na na-encounter me. Na-encounter ko iso na brought out. So we need to disseminate it up at ma-availan sa amin. And we're hopeful nga ni LCGH akit ma-credit ko ma. Tapos na iso pinapagsakulan ti LCGH ken katulungan ti gobyerno nga mangket ti health to promote health to our constituents apo. Kasi nung fast track na ni LCGH, sir? Akit with our participation na apo akit para-parain may sodahan ka nahanda na i-accomplish DJ at para kanya gobyerno kami tong tanga accredited ti Carmeli, accredited ti Crash, mapi hanga mabalin ti LCGH, hamping accredited ti City Health Office ti Lawag, kit accredited ti San Nicolas Health Office, apay kasi there's something wrong. So mapilitan na nga sumarita, tatlo aming health officials ti syudad, akit will do something in order to ating dito goal tayo nga maiwaras aming ang benepisyo pang kalusugan apo ti kalugaran tayo. Ano kasi requirement na sponsor sa Magtinay sa hospital apo dapat ada 24/7 na doktor kaya dirat problema ti hospital. Para kinya kahon serbi ti hospital na ang doktor. Ti kasabulan ti mesang hospital doktor. So we need to devise a way nga mang-attract ti doktor. Kaya ti PhilHealth Consulta package apo akit mabaling nga kumita ti LCGH ti adungan milyon nga peso apo for the usage of this package ti PhilHealth package apo ti consulta program. Paset panagsarita ni Konsehal ken Abogado Jason Bader Pereira. Okay. So, napintas dito kalikagom ni Apo Konsehal Jason Bader Pereira. Go ahead, Idol Joanne. Damag iti syudad ti Lawag, kadwa iti 99.5 FM Lawag, Idol Joanne Gistin, tatak.